Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, ngam awan maited ka. Lagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarek. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon na nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada ata dadakkel sa ti sweldo na giti asawa da. Un nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyat kahit mo asawan, pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di gammatam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahuan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin, di da palubusan nagiti asawa da nga agabroad. Ngam si kamutan, kas labogan na mo dito'y balayan. Ay na, di nakalangamin maawatan, bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba ilan na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iji abroad. Turog la ka no ti inanam ijay. Amo magaya man narigat nga maapay abaunan nak nga abroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda yun, tengatang ko'y tibado kan sapatos ka. Inggatang mo amin. Kurang tupay. Branded nga min di ginatang ka, isa nangina. Dayta ngamin katimadikan ka. Mahilig kay ti branded ka nangina kagawaan. Kunang malanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sika pa lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasam man day taginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Nagito'y mutay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abado? Ay? Kan tumalyaw ti malabasam no makita da day taasuot ka. Naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siyak tupay. Pasig nga ukay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No, sika taawan, amom ka nagiti branded agam gamit. Ay, pakitakman nagiti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawak, makagata nga kiti kastoy. Sabagay, siguro nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan nagijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, diya mo kan kay Dwayne. Imbes sa dagita anak mo ti una mapanunutan, saan mo? Kat pampanunutak mo ti da. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gaya katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta ni ti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't dayta. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenno nginginaan na gamit ko. Saan ko agat gatangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na? Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang iti nangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta aya? Ni, natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukan na. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, won. Ginatang ko man Mall. Sana nakasale. Ginatang kulat na. Aya, nangina aday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Nakulang mo't gayam ito gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, patin sapay tabadong, kagat-gatang mo. Awan, Lota, branded mo talang da ito. Wen, amok a branded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badong. Dagita tay nangina a brand. Wana,
patimot gayam to'y pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan ang gaskay. Pakita pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo gayam. Wana, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam man dayta. Pasig anagningi na tigamit mo Edwin. Ay, ikat talaga kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adya abroad di asawa. Kabaalak mo ti gumatang iti nginginaan Narigat mo at nagpauli tayo, lota. Mala, mangantan Edwin. Anusan tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit nagitiyob din ngay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayan. Ni, apay, awan sa bali ang may luto ijaref amasida. Itlog mo la kanayon ng tilot-lot tuwang bakat. Ay kat kapilitan tapno umanay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tane, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabahok di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutak to iti pag-sideline bakit? Umdas kumamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya si daan tayo. Makapasyar tayo pa no dagduma. Kan makapangan tayo itirwar kadagiti anak ta no ammom tagimped. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritsom nga igatang itagkakang hinagamit. Apay di ka makabado ay iti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manin. Sa anak nga rod na iruwang bakit? Kan may mayatom ti kasta agam ti agbisbisyo Ay na parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaawat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Agyaman na kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldoak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagnginamot ngamin ti gagatagan antay. Kan igatanga ko may tikawas na kita anak kao, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasig adaan na iti usaran da. Mano ti otangam. Ure, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko Ure, 5,000 nga rod, ta bumulod akton iti sa balay. No, 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay ko na, paggatang mo iti kawas na giti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda kami masunga da paska di opisina mi. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya mi. Kat na awan napinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa wundan ngay. Apay, pinagarbuan aya itibado da itapaskan. Saan mo't kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakaan ti bado kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kamin nga umay? No igatangan pa'y dagiti anak ta iti nangina akawis kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Nagitan saman dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasay. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat gatang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela Bayadak to no maalak ti bonus ko.
Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yan, tigatang mo itinagngingay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man ka dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobasit. Mabalin nga isukat. Inted mula kuman kanyak ti 2,000, tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak-aman ka pa nga ingatangan. Alan, isuot mo kit din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Nadamot trabahom diti pagilyan tayaw. 2 kayo mo't ngagtrab-trabahaw iti asawam. Ay, madanaganak nga mintatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yu kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall ti kwartana. Anya? Maramid na pa'y kati umutangan Gapula ang itagkakangina abadbado. Na, adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata na adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod atatang. Day tati pagdanagak. Isong agabrodak manlangan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibiyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kanuni. Bakit mo, Edwin? Ay, wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na ditoy? Kaya't natin makaurno nga dagos. No siyakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mat ti magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yu, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yu, talaga adi kay makaurnong Uray ka sano pa nagtipid ka aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota. Sa baybay no talaga akayat na ti agabroad. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbang nga orasyon, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwan ko matata. Amo mat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basituon na. Tapno, ada mat serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagita suot mo insan. Umutang ka? Kasla silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit tibado. Siyak pa'y mat aman nalon ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Nginginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa'y. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Nginginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro na kakastati susuot ko insan. Sa anak namin ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati ang putang. Pasig ang nginginahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Mayadak tumot lang. Promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag-abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabiit lang nga rod insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunwan. Edwin, imayak ka anakan. Nakasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ha? Kwa? Nagsweldo ak Ngam imbayad ko mo iti utang ko.
Pasensya kayo nante. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na ya, ante. Manumad la ta 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel mo taba nagday ta 5,000 kanyakon Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro, ante. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Ninakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day takarga ti syurakyo. Ha? Oo, nante. Agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma, ante. Nagkapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti ang kakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyoy na nakaw. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo't tinagot utang. Nagdadakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka nakaw. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo tandagiti utang na. Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasiday-jaykan ka anak kaw. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmatgadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh. Kalpasan na, pagbayad ko la iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Pagyaman at na sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, damagat la kumano nagsweldo kan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kadi paya agpawit, bakit? Ay, pasensya ka Edwin, nagpawitak man. Sana si ka ti pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damot dagiti anak ta di balayda. Apay ngay akasta. Siyak ti asawa mga masabali ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya Edwin. Bayam nga iji balayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir nga minang itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ka. Saan aya at agasawa kat agtinulong itirigat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Dinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagabrodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kasla sa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad na dagos iti utang mo, tuladan na ka. Agabroad ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel, kalpasan na ang magayang pagbayad mo. No di ka, ay no. Sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye! No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ung nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden nga no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iji balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maited ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalagkukan ka no kwarta ti pagsasalitaan.
Alan atap no makaabrudak mo ten, kat mabayadak dagiti utang ka. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kiti bas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadalitan nak ta dayjay. Di nak obligaan, ta di ka inobliga idi siyak ti nag-abroad. kahit kumusta jay kalkalyem akinabaknang, Luis? Bambanog na jay tatang? Ah, apay awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinateng ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang, tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may, nabayag kan ngagsapsapol iti kasta, ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang, kasla masaduta kon. Ay na, Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. napuyatan nak nga rod, ta pinuyat nak yan ay tagtagainap ko igirabi lina bakit? Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimaknangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagano ka no ti katulong ka. Anya? Iso ama siguradok bakit? Bumaknangak kong iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabi. Iso nga ganos talang bakit? Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsil-silpon di ti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isa pimanaw dan iti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dya da mag-idila kay. Wen kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa iti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isa ajak mapukawan iti namnama bakal. Patsyek ang makaswerte aktumat. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumaknang tantumat bakal. Papanamlina. Inak man makisag kananang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anuam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan laken kan iti agnanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo.
Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaam kit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngag trabaho. Panawam kit din da di nga asawam anak ko. Saan ananang? Ay ayatok ni Luis. Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da di nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amanmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, ta di nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang matikas jay karagiti amin nga anak kaw. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga? Adamot gayam kinabaknang iti kayaw. Kayo nga? Adamot gayam na idulin a balitok karagiti dadakkel a kayaw. Inlemmeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti daga tinangilemmengan da karagiti balitok. Adda pay gayam karagiti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adun ti fake news ita. Uray inuulbo din, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga rod itangay? Rugyak manan tagsapol iti kinabaknang. Bakit? Ni, adda ka maglagayam dito'y sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga raw no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwestuak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng tan. Ay na, sasawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka nagiti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingka man kay di ka nalan jay likod ti kusina, tane. Kanayo na mornong ti danom ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no adan kwarta di tadakulap mo. Alaki din umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon. Tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agurnong ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminon dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes ngagtrabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala siya kaunti mga ramid iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa imot papanak ita. Ay ala saanan tatang. Siya kon.
kababain mo't kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain, takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamangan da iti balitok. Anya? Adda ngamin nabuya kakasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamangan da iti balitok. Pati kadag iti puon ti kay kayo. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible maday tang ibagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka, Luis. Inka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpayso tama tautak mo. Tanyat pagkit kita am kanyak. Bagtay. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilya yaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kaw. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramid na. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga min at sigurado pa'y anak kaw. Pinadas kong na itatang. Nagado ngay mula kiday. Ang nalugi aklaan. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulak dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan may nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ang mapukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, diyak mo Diyak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tan tatang. Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na, ay day 20 orayo tatang. Dito'y gayam ti ayan ti birbiru kak akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, adday ta kamanen, Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay, sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Ngam, bukudak mo't ti makalik at kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutyan dita daga dita. Ta mga numarsuod to'y balay. Sa pa'y panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa, tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sakumalang ti sao. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula, tapno adda apitem tao. Sigurado pa ay.
damot kayang bunton dito yung likod ti kusina bakit? Apay, di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dahita man na bunton mo dahita. Iparit kit din ni tatang ako check ye bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungin ba, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton dayto Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kung nalang arudan. Ala, panawan nak dito yan. Tada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan ka niti ko na mapapanam. Yahow! Lina bang ay! Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwa mon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasig abalitok na giti bakit. Ah, ni, yelo mangagpay sa ti kolor da. Nakalim da kita? Uwan bakit? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ni inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanua ngagpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sarak ang tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita kakas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot tagkilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na, tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadang ijay adda ijay sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello, Luis. Ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok di nakalit bakit? Sinan balitok lang. Anya? Kung nagtumang amin kang ka, ordinaryo la akot sara kang tinidor dagijay. Sa payatan napilik agatangan nalukan agawid ak. Ano? Pikimot gayam na gajay. Kagawid ka nga roden ha. Umay kakidit na tulungan ng agtalon ditoy. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launa yan. Jack Macklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kini abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapo aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kankwana. Anya? Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraot manan. Ay na, kaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid nun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kwana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laeng. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tay mawag kan. Ayam mo ngay. Apa di ka malagawi dun. Anya kamatan?
Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itis, be. Madanagan kami nga rudan. Tadi ka mo lagawi dun. Ayam mo aya. Adaak dito Visayas. Jak agawid ditan lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mangrab-rabak? Inkakit di ikatin na giti pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis. Jakmed nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusak iti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Ngamisupay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid, akbalasang kaw. Tauray bagbaga akjay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Ha? Luis? Oh, Lina, kailiw ka o na Mabit man lang, Luis. Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. Si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di na jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang edi. Agsasauka ka di dagpay so, Luis. Luis, tikunam, saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kastalaka-lakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kuganak, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang, nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti manuatawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Sikati ay ayatag. Jak kayatan dayta nga Amalia. Anderan nak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta. Basta agsinatan! Asunsyon, adyat sirsiri pa di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay na nakiasawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte.
Sika nga main, di mo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga ron ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana. Ta syuman mo lang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman. Tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit? Lahat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka, agrayuma. Intun kwan, agangkit. Sano madamdama, agulaw. Nangato pa'y tibipin na nukwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas, ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak ngatan. No siya, jak kayat. Tanasingput-mut ni tatang. Nagagatmut idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di syaktaw ti mga alalay kang kwana. Talaga akas taan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink salwada nyo ti salon at yukin ni tatang, tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapi ngam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang, saan nyo alapdan. Ay basta, adon ti pakasurunak kang kwana, itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay mo daytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amot dun. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawan ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak reta, uy. Simple nga. Kano nabaybayagan dayta nga uyak mo. Ada siguro infeksyon di tabagi mo. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas takamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, uri ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat awan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tano na tayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka akirgibaran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan anapag numaranak iti kapigpigsaak. Kastakan.
ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isubli to anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isubli kon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpay laeng. Basta isubli kon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kuana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Bay-bayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramidam. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga roon. Rumbang lang ag tinulong kayo ah. Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng? May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumot laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yun daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pa'y lakayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Ngam itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray kuman numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mangliplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, bakit akon? Sana ko na makatrabaho. Wen, nanang. Di kay nga rodag bambanog tapno di kay matagsakit. Wen ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pa'y. Agananad ka matitipapanam anak ko, Wen. Wen, nanang. Uray da kayong agan-anad kayong mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wen, Mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wen, ngam ado matirigrigat na idian ang paadal kin ni Ben ang anak kayo. Dua kami ang nagrigat, Mare. Isaan lang nga iso. Ay, man-mano matikasta. Nukaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso mati pa nang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa iti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, Mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, Mare. Ex-husband mo, kunam mo, Ala, wen, ex-husband no iso.
Bilibak iti pulida. Nagatidog ti biyag ti pulitinan. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo a kakabsat na. Jay daduma nasurukan asa nga gasot ti tawanda. Nasuruk met a 90 jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, Mare? Tama nagsaksakit mo. Anyat amom nga eh. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, Mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, dahi tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpin-pensyon iti dakkelan niya. Una, Mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Unmat kit di Malangarod, Mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, Mare. Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat agtrabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakitday. Damot na'y pensyon ko apangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, adakan ka dayta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga raw, lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw na nang. Alang nga ruda, sika ti makamo, anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami iti sentro. Papanan nyo nga'y, Mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, Mare. Ay saan, Mare? Tadaur orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, Mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, Mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakot. Anya? Inton maminsan ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot la ti pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kananda ngay. Kat, kumusta kayo di tabalay?
Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, ititinartari gagaya ka pa nagbiyaag. Tayawang pampanuno ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaayan, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kwanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, Agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapul day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Wan nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw titangdan yaw. Awan problema iti day tata. Maawatan mi mag. Uray maglakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Barang makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulaw kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak manam mo. Banog ko la siguro dayto eh. Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo tibagim nagtrabaho. Ad-adda ako maro tirik-rik naam. No apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Tikadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsut na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numaman nyo ti amin, Nana. Adda nga min nadagsan asakit ti gayim ko. Anya! Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay gay, kimotong kambutan. Sorry, Nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan ni nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsaw iti kasta. Di kidi salunat mo ti panunutang. Agpaimbag ka, anak ko. Sa anak san nga agimbag, Nanang. Ngamin, adan iti last stage ti kanser sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tilang Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mari. Kasapulak ti kwarta, tane. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nagmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam.
Ibagam tamang tedak adakos, mare. Nautangak aminen nga amok Tomas. Mabain akon nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, kaasimat ni Bena. Biglaan beton ti panagsakit na. Wen nga roda Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sigay ta dumagasa kitayan ni Bena no madamdama. Tay nakpay singiran tay inlakok alaya. No kasta. Nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma timulak. Ay, nagmula kagayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta grubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mawan. Saanan, tatang? Idulin nyo kit iti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang? Nada ka sa pulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak, why? Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyaon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nangruna kat kasapulan ni Bena ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak. Ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, Wan. Iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iswa kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga uray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Uray saanan. Una nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatag. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka alakay. Awan sa baling ulas aya.
Ha? Ni, apay agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pagtaulastan, mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya akon. Anya, Adan sa mo chicks janak yun nanang. ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak kaw. Halot putag anaimbang. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamu gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman na. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho na nang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak na nang. Makituro kak dito yan. Tamasapak tulang agawi din kung bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw adi mo kayaten akaulas jay asawam. Kanya mo day siya babaen. Pati dagita, ipulong na kada kayo. Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigaw nagkakaulas tayo, takala at adinan kayat di makikaulas kin ka ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko ni ti ugali dyan manugang yun na. Kano nagsingput jay asawam, nasikaso kada kayaw nga aga-ama. Wala ha? Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kun ka. Ay, awan anang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Apay nga ro na di ka nagawid di rabi Apay naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawid ditoy. Apay nga kasta kamot kan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong iti trabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so, Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Jenny, I miss you. Alala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito ngayon. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ako manan. Takayat ka amaka din na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rodan kang kuana. Sikati kayat ko aka din na, Jenny.
Anya pa lang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sinaak to. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day ta, Well, sikat-ikat ko ay altar. Sikat-ikat ko akadin na itagnanayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uwain ko ng laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agpapapain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko na mga agbababae. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidon na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pala ang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pala gawid ija balay. Pakikumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalag kini Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nanang. pagsugal na. Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumuten jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yung ti kwarta, tamapan ako. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jeja anak yu tatang. Napanak na iji palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit nga inam mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun may abagbagaan di anak may? Apay nga ron na kasjay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino ti ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito. Makitan to, Jenny. Ano kasano, dito yan ti pagyanak itagdanayo. Oh, agyaman nagtudong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwe nanang. Adan nagdamaga ki Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na. Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yo nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay.
Dayta ti sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapadlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatag dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga ro deta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam! Amay ko. Ana pa nga asima. Di ka agi skandalo dito. Kung nagtupay kat, di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kastoy kanyak, Dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasaan kayo nagkasar. Awan kamat mo kan ko na. Di ka sumanao! Tasana sikat ti kasarsaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong? Supurtarak mo ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas sa atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatak ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kintatang ko. Ijayin ti pagnadan ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Angin, kasla masadutak mo ito ngagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin tag sales lady. Agmal-malo man nakatakdura. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden ti naglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang ti kukuan di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga ruda. Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam Dodong. Inak-ika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay saan? Iti anya agapupay lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yeg mo ti kwartam. Taipawit ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni ijay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsinat ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige. Taipawit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan
Wen gayam. Mapantantoy jay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak tipaw it makwarta ngamjak mauray. Di kalamasyan iti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may iti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa ken maikatlo, sabali mo ti amada. Ket dagiti mo't maikapat ken maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminen. Anya, kunak man no balasang ka. Ket balasa kang muta talaga. Nagana ka kabalasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya. Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adda 5 nga anak ko. Ang kukwa, saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaing ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito eh. Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige. Ngam saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay. Wana. Diyak namin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya dyan anak ta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos dyan anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hun nga rod Jay ke saan na apo tuto hindi supurtaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kam. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadda tay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iji pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Intun bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawid ak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan. Awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to.
Jenny? Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukat akton at akwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan anak ko. Agasam ngay talima, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya ngay kat anak mo't dagi ni Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya na kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tay nak iliwan ida, nalan. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awa nagsasaur Di ko na yun. Jack makadlaw? Ay, di nakpadpadasan Isumat la ajak mga aba. Tadag sasaor? Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito Isumat la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Ahap kwa, italaang mo, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagit idan danon da kanyak. Ngamput gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, pwede kang kulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagit itad mga ulas. Diyak kahit itad ka ulas na. Ha? Naglawa mo ti ulas ta? Sigod mo't nagkakaulis ta? Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay nagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasarnak. Iti dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim itan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rudan. Napatpatag dagiti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? O diwan, day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Si mangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran mga no adapay tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbagday ta, anak ko. Agpakumbaba ka. Agkidaw ka iti pamakawan, anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Ana, sweetheart. Who's that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino di foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon. Nanang, api anagado ti tao di tabalay ni Uncle Eddie. Anyat aramidan da dita. Ay na, kano natayan ni ulitag mo, anak ko. Ay, ala.
Apa yan? Anyat na pasama kan kwa na. Kat no kaanula ang anak kita ngagkap-kape di tasango ti balay na. Sigun ka dagiti napan nagresponde. Atap da nga idikalman ti agsapaan na tay. Nalamiis kan unti bagiin na. Atapon damot na atake. Sumit lagayam adya kung napalabas itay bigat anapan ijay bangkag na Nakasalsalon at laidi na udi nagsarita kami. Ay, piman met ni Manong Ede. No adda siguro kadkadwa na di tabalay na naarayat ko maadagos. Ngam, una yan ayata kinay kaya na mangaminan tinaglaklakay abaraw. Wan nga rod Nagrigat met gayam tagmay-may saan niya, nanang. Iso asika, anak ko, agpanunot ka kuman. Nasurukan at 30 titawon mo. Ngam awam pa'y asawam. Kaya mo aya may tulad ka kanyangkel mo nga ide. Nanang. Kahit anya pa'y lang arod ti kukuam ngay. Makiasawa kan Kasano nga rod makiasawa Kat awan pa'y met boyfriend ko, nanang. Apay, awan agar-aram kang ka. Awan nga rod. Agpaaram ka? Wano saan? No makitam laki diyan nasingpat. Kan nadama pa naggustom iti lalakay. Alay, si Kanta agaram. Anya? Papanan nyo, tatang. Mapanak man makilamay. Inakbait, makipagrik na, iti ipupusayan ni tatam nga iday. Day, si Kanto pala tagpastor Tanay, ang mga maladawak nga agaway. Uwan, tatang. Makipaglading ita, Cloida. Nalakayan mergayam abaro ni pari Ede. Kunak no inasawa na tay para luto iti kanan mi iji construction na nagtrabahuan may. Saan, Mang Tunyeng? Pinaay dan sama ngamin Ede? Piman met nga rod ni pari Ede Namuklaan naglaklakay abaraw. Imbiro ka kumay ti asawaan na Ede. Angam nabayag met nga minay na di kam nagkitkita. Italang manen amakitak. Angam na anyan ta may samot na bangkay ti kumparay. Uncle Tunyeng, agmerienda kayo pa'y. Nay, iso ka din dahito tayo anak mo, Loida. Wen, Mang Tunyeng. Balasang ba't gaya man? Wen angam nay, mabakitanan abalasang. May tulad sa magkanya uncle na abaak. Anya, eket nagpadaan dan ijay anak kaw ani ti Borsyaw. Takrot sang agaram iti babae. Taawan mo tapulos ti amu na anubya na kanyak. Madanagan nga raw. Tanay, lumakay mo tin ambaraw. Day tamag nga ron ti ibagbagak iti anak ko. Ngamawam makano ti agar-aram kang kwana. Ala ni nanang. Sayang, saan na nakasurot jay baraw. Ang bayam, ta ikuyog kung tunumaminsan, ta agam amu kay man adwa. Nanang, nakababain kini Tata Tunyeng. Tila imbagbagayo kan kwana. Kan apeng iritreto dak iti anak na. Kat jak pa'y mat nakikita. Ikuyog nanto kano inton maminsan nga umay ditoy tap nagkita kayo. Jak kayat day tangar aramidan yun, nanang. Ay di ka man nagpili-pili mat si Kagreta. No di ta aramidan ti kastoy may tulad ka kan ni ulitig mo. Inton mataya ka sino nga iti kadkadwam taw. Jak mo kayat angag may saka. Nanang. Ala, agsaga nakakidin. Agpapukis ka. Uno saan, ipaunat mo day na ang rag abuok mo. Baybay ang mga mintabagim. Kasano nga dagaram kan ka ngay no kasta tilangam. Kas kalabak-bakitanan iti kasta ngay tsuram. Di mo pa'y ang mga ornusan tabagim. Agpapintas ka mga Agpasiksika. Agbado ka iti nasisiksya ka wus kas jay. Nakasagana akon nga agbakbakit abalasang, nanang. Agbakbakit abalasang nga. Agpamanicure kan pedicure ka pa'y. Tapno sumilap mo dagita kukom. Kanday ta naing pisakiday mo, ugodam mo basit
tapno pumuskol mo. Tilamadmadlaw yun, nanang. Nag-lipstick ka, oray saan unay anapuskol. Surwam ka di tagpapintasan ako. Nanang. Malagrubat kan tamapantaman nagpaparlor. Kuyugang ka, tapno napintas ka makita di putot ni Mang Tunyeng. Ay tabon ita jay kumparek anak ka. Agrobot ka ta mapanta. Unman Tatang, kayat kumot makita ni Tata Edi iti maudi agundaway. Ubingak pa'y ngamin iti na udi anak kitak. Alang araw agrobot kan. Ta ada pakiluganan ta mapanijay anak ka. Kentap no masapa tayo ang makasangput ijay. Tatang, naitabulan ni Tata Edi. Di tayo kanipay agawin. Madamdama tadapay kayat ka ayam amukin ka tibursyaw. Mang Tunyeng! Ay nako na no nakaawid kayo. Pasensya at tadi kay naasikaso itayan. Tanay busy kami mo. Why, Loida, mawatan may? Di ka matanagan. Ay, why, isaw ti ibagbagakin ka nga anak ka ni Tiburcio. Aya! Ay na, nagwapo adin makil to'y putot mo Ay, kasmet la kanyak Gimwapo akalimakay. Ay, uwaw, Mang Tunyeng. Ay, sigurado ang magustuhan ni Greta to'y barom no makita na. Isa pala ko Ha? Nala, mabitla ang ata kita at tay pagluganan tayo nga agawid ijabalay. Imunan dyan anak ko ang agawid. Agkukuyog tayo no madamdama, Mang Tunyeng. Mabitla ang Sige laeng, ading Loida. Papanan tayo, Tatang. Mapantayaw ijay balay dananam aloida. Anyat kuwan tayo, ijay. Inta makipangan Greta, balasang kaw. Isaw, natibursyaw. Kat isumat anak ko, Tiburcio, ni Greta. Naimbag nga oras mo, Greta. Kastamat kan ka, Tiburcio. Ay, no agin nosto kayo adwa. Pagkasarenda kayaw na iti kabiitan na panaway. Ambuyo niya. Agbagay kayo launay. Tagpada kayo ang mabaakanin. Iso nga agasawa kayo hidain. Ang damit nuang ta anak kaw. Ada pa'y baka kintalo ababoy ta. No siyak ay kayat ko ani Tiburcio para kin ni Greta. Kaya't ko launay mo't ni Greta, para iti anak ko, abalayan. Oray siyak mo't abalayan. Agbagbagay nga rodag iti dua. Kahit kasanaw, anyat makunam Tiburcio. Da kayo man, no siyak, wanlatan Sika ngay mo Greta, anyat makunam. Kat, no anyat pangedeng yung. Sumursuro taklatan nanang. Itatanalpasan ti kasaryo, no sa di no ti kayat yu apagnaidan, na kayo ti masuro. Kat nakaragrag sa kakunay, tadan asawam, Greta. Uray mataya kaon, tadamutan kadkadwam. Tila ibagbagayo mo't nanang. Agbiag ka pa itinapaot na balayan. Purayin pa'y matagbalin nga apukot Ay na, sapay ko mga road ta makabukal da adago si ti anak. Un nga ron mabalinda mo tiyag naed ijabalay no kayat da. Ijabalay ti pagnaidan mi Iyawin ko ni Greta nanan. Ngay ka ala adda kayo da ita baraw. Dakkel mat gayam to'y balayo, Tiburcio. Wen, ngam kadaanan na balay da ito'y. Tatawid pa ni Tatang da ito'y kadagit idadakkel na. Sa dino ngay ti agbalin asilad ta dito'y, Tiburcio. Di taman na Di ta banda ti kanigit asilid. Ay, kasladyak pa'y lana irwan. Kasladyak pa'y nakasagana nga umabay kan ka. Kat sika agminmin no lang talat na ngarunan, Greta. Alang arun, aginanaak man pa'y tani. Nabambanugak, kasla kurang pa'y titurog ko. Ala,
Aginanakan, ta siya akong timangyurnos karag iti gargarit mo. Thank you, Tiburcio. Tiburcio, anyamot ten tinamayam anang luto dito ginatang ko akarne. Kunakmot nga isigang mo. Inya dubo mo't ten. Jak nga rod kayat ti sinigang. Adobo ti kayat kaw. Sanak anasam iti adda sabaw na. Kat ginudwam ko malatan Anya kamuteng. Sapay jak kayat ti awan di ko na amasida. Kanto'y linutom nga inna po'y. Naksat mag. Kunak ano binantayam itay tadda kalaan mo't dita kusina. Kat imbagak mo't amapanak biit dita kaaruba. Katinuray mo kumapay analuto saka imalado yung dita kaaruba. Si kanaangan timangan. Awanin ganas ko. Makamuka Basta siya mga anak na mabisinak. Apayon, nakalakmat ng ti kwarto mi ka ni Greta. Anyala ti oras. Nakaturog na tan. Greta! Ilukat mo man tiri daw. Nakaturog ka kadain. Dita karwar amaturog. Tagita kayat akabay. Inruar kon dagiti ulas kan pungan mo. Ni, dapat ngagpaisun di tiruar ti ulas kan pungan ko. Ay, apay nga asyak ti maturog di tiruar kat no kwartok mo't na itaw. Pasensya kan tanaudi ka man. Iso agita kan ruar amaturog. Sapay nagado ti lamok di taw. Agmuskitero ka Anya? Kumusta nga di insan ko, Uncle? Adda putot nan. Awan pa'y may kaanakan. Baog samot jay anak ka. Anya? Nabiit da pa'y malanag din, Uncle. Naladaw la siguro. San mga agpapada ti panaganak ti tao kat? Adda masapa, adda maladaw. Sa bagay mo't kit di Kat, kumustadan nga iti asawa na? Nasaya at siguro at limasinak nga minag. Ta nagnaida ko ni kalapaw ko ijay talaon. Ay, pinanawan yun tayo sa Tiburcio jay balayaw. Wain, tapno nawayada ang mga ramid iti kayat da. Amangan ngamin no mabain ti manugang ka no addaak ijay. Sa bagay na pintas magkay jay kalapaw yu ijay talon nyo, anya, Uncle? Wan kompleto pati gamit ko ijay balasang kaw. Apay nga nyakar mo ti kama. Binaliwam mo ti pustunan. Wen takayat ko amayabay iti tawa. Tapno presko ti maturong. Ay, saan? Diyak kayat ti mayabay iti tawa. Isublim iti sigo na pustunan. Ken ore ti cabinet, apay nga nyalis mo. Limawan tupay dito unag. Idiin simpak dagiti kagawaan dito Madi, diyak kayat ti stel ti kwarto ita. Isublim iti sigon. Ken dahi ta up ti kama. So katam dayta. Yellow ti kahit ka kolor. Hapaya sino katam iti violet. Nalabaan nga rod. Nagado a yellow nga up di ta cabinet. Paborito nga rod mat ti violet. Jak nga rod kayat. Jay yellow ti up mo. Ijayak nga roden bangir asiled. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Mapangkalang Bakan timot niya may sa akwarto. Mapankan no kayat mo. Apay nga pang may sala at tao tinlutom, Greta. Kat, agluto kamot ay iti kanang. Unay kamutan. Di naklain lakaman. Ay sa anak ababo unan. Adamat imam, di agluto kamot iti kanang. Syaklat ta akanayo nan. Anya, lukas ta. Sige, agkanya-kanya tang arudan iti makan. Ni, nalpas kan anangan, ngam di nakpay inayaban mo't. Kat amumot nga aglablabaak ijay likod. Di kamot karaman iti inlutok. Para kanyak lang dayjay. Anya, ay sapay mabisina ko. Unay kamutan, amum nga aglablabaak. Nabambanugak. Agluto kamot lataan no kayat mo. Di mo't nagkanya-kanyatan. Anya, nukas tangarod, labaan matan dagijay kawas mo. Ha? Naimbaglakit din, tadyak pa'y nalabaan dagijay inyo par ko ang kawas mo. Agkanya-kanyata ko nam. Sige, magsilaba nga rudmatan iti kawas na. Ay, konsumisyon. Nay, kapayan, Tiburcio. Nagalas mo't gayam ti ugali da di agrita.
Saan kami agkatunusan, tatang? Labit kayo pa yan nagdin na. Ay talaga akasta at agad adjust kayo pala ang iti tunggal maysa. Di kam kumapay gayam nagkaskasar. Da kayong tumot ngamin. Nikat kinayat siya mabalin nyo matagkad ka no talaga adiyo kayat tunggal maysa. May mayat gayam ti single taawan ka apa. Adda makayak no adda kadindinak akalaban. Anya akalaban na sasawam ti Borsyaw. Kitagpay sumag. Kalaban ko ni Greta. Takanayon na akong traan ti amin nga ibagak. Nanang, jaksan kaya't agsubli ijay puder ni Tiburcio. Agparikutak lang. Maistresak, nanang. Nakarkaro nga agkurut-rut ti rupak no addaak ijay. Nay, apa yan? Adda parikot? Parikot mi titunggal maysa, nanang. Di kam agkatunusan. Nagkaikan nyo pa'y mat iti panawon ti bagbagiyo nga agad jas. Anak ko, di ka agdardarasudos. Da kayo ati nagdarasudos, nanang. Makita nyo, ti bunga ti kinadarasudos nyo. Da kayon tumang amin. Nay, apa basulan nak ngay, kano kinayat mo mat, saan aya? Wan matkit di ananang. Mayat idi damong, ngam idi agangay, saanan. Alaki din. Agsublikan ijay tamang anururayan na kandya sawam. Nay, kunak no di kan agsublay. Ipatulod ko kuman kat agiti gargarat mo iji balayaw. Aha, kaya't mo gaya man ti makisina kanya ka. Apay adi mo pa'y lainchat ngay, tadyak ko man nagsubli dito eh. Nagbambanugak pa'y nagbiyahe. Kunak ano na umakan dito eh. Ala, umunag ka. Saanan, urnusak langan dagiti gargarat ko. Tagawit akmo lang. Ni, awan mo't imbagbagak. Anya nga awan, kano ka ibagbagam lang. Di nakpagbalinan at tulang ti Borsyo. Amang ano niya ti kunaan ni nanang mau. Nakababain mo ta. No kasta, talaga nga umanugot kang agsinata. Ha? Katala itamat lang agsinatan. Talaga kaday nga awan namnama nga agsinubyan kayaw kan ni Greta anak kaw. Awanan tata. Isumat ti nagdesisyon nga agawin. Apay alapdak ngay. Sika ti lalakay. Sika kuman ati nagpakumbaba. Apay abinaybay am apumanaw ngay. Kati sumat ti kayat na. Mayat kit di taawanan ti parikot kaw. Ay unay kamutan ti Borsyaw. At nangaruditan, pinalus po sampay lang may. Talaga siguro agasat ko ti aglaklakay ngagmaymay sa tatang. Nay, apa yan anak ko? Manual dawan nagbakbakwar ka Jak nga rod amo nanang. Jak maawatan ti bagi. Ay na, Greta anak ko. Amang ano masikugan. Ha? Ang kasanuday tangay. Pinanawam matan ni ti Borsyaw. Nanang. Nala, urnosam ti langam. Tamapantag pa check up. Punkan taman no talaga masikog ka. Makapaikawa mat ti awan kasinsinubang na diti palay. Kumusta mat nga tan ni Greta? Apay nga. No kaano apimanaw. Kastoy mat yan ti marikriknak. Kasla kailiw kumutang. Anyag pampanunutan, manakaw. Apay akasla, naliday ka. Awan, tatang. May kawa aklang iti kaawanan ni Greta diti balay. Mas lawak mo't ngamin kada kayo Sina adagos mo't ngamin ti pinanunot siyaw. Imbes pagsaritaan nyo anaimbag di saan nyo apagkinkin na awatan. May ruwamak tumatla siguro, tatang. No ay ayatem ni Greta. Ikagumaam di mapan mangay ayo kan kuana. Urnusan yaw ti bagbagiyaw. Nataengan kayo umutan. Saan kayo nga ubeng amasapula bagbagaan. Addan na kimyaw nga agpadpada. Nanang, sublatan dakman mo't amang isalaki ni baby.
Nabanuga ko. Kaya't na ti maisala. Ay masadutak. Nakyas asawa ka pa'y lang amin no sinaam mo laang. No di mo kumapinanawan di asawam, di adda ko makatulungam ang mga awiri ti anak mo. Ha? Apay ngay akasta kayo. Didak kayat atulungan. Ibaga mi di asawam, ta iso timang tulungkan ka. Pag tinulungan yung awawiran, ta anak yaw. Tulungan nakman mat ang mga awir iti anak ta ti Bursyo. Katuna, urayag ti panagsublim, ngam itaka lang nga umay. Mabainak kami na mapanidyabalay nyo, taamangan no pabainan nak. Alang nga ron, tulungan nak. Tamarigrigatan ako. Naimbag man ta na ay ayom jay anak mau anak subli balay abalayan. Iso, tinagdisnodo ang nagsubli iti asawa na abalayan. Takasanaw, talaga nga ing gagarak, ti sana mang tulong kang kwa na mga wawir iti anak na. Tapno mapilitan nga agsublikin ni ti Bursyaw. Kakasi na, nakapanunot mutlaang. Ay kat mayat nga ron Barang okay dan. Saan na ko mga minan nga gapapa ta adan anak da. Uwan nga rod adamo na kamdan, amodan, tinasaya at kansaan. Numabalin, jak kuman kayat nga agapat na ti Bursyo. Tapno agbinadang taamang taripato iti anak ta. Kat sikamat lang amin ti mga apakanyak. Anya asya, uray matsika. Kahit anya nga ron ti aramidin ta. Kat panunutan ta adag iti rason ti pagapapaan ta. Ta iso ti ikatan ta. Ha? Surwon ta ti agpabigay. Di ta pagandaran ti pride iti nagbaetan ta. No anya ti kayat ti maysa, pagbigyan ti maysa. Kasjay, saan kat amakipin natangken iti kayat na. Ala, siya kung ti umunang agpabigay. Sige, no anya ti kayat mo, iso ti masurot. Ngam intun sumarunaw, no anya mat ti kayat ko, siyak mat ti masurot. Wen kasta ko maakanayo nun, tapno saan tan nga agapa, tani addan anak ta. Wen nga ron. Ala, sorry nga ron din wine. Kat ikarik nga gagagutak pa'y, para ka na kayaw iti anak ta. Agyaman nak ti Bursyo. I love you. I love you too, Grita.